Hingaday kasumpay han road opening project Kamutyong San Jorge naging mapasu durante han sesyon han sangguniang panlalawigan ha summer. Adi ang detalye hini nga balita kan Maria Arlene Gabon. Naging mapaso ang diskusyon han mga magbaralao de Samar durante han erasisyon regular sa nguniang panlalawigan. Ini may kalabutan ha permit tikang hadiin ara kabahin han plano nga road opening project tikang hamutsyo nga ngadtuhabong tuhigton San Jorge. Ginhangyo manggod ni Samar Governor Michael Tan nga klaruhon ang ginaaro hini nga resolusyon may pagisumpay han nasabi nga proyekto. Pero imbis nga pag-istoryahan inihin maupay harawang han konseho na hingadtulugod hinlantugi hin mga magharang nga pulong habot nga handuha nga magbaralaod nga hira board member Regina Rabuya ngan Lizusa. Ginko question liwat ni board member Julius Mangkol kung lakip na ba ang gingahin nga pondo para hini nga proyekto ha 689 milyon nga ginutang nga proposed budget han probinsya tikang ha DBP hadin tuig 2020. Diin ginkumpirma naman ini ni board member Fee Arcales kumo chairman han Committee on Finance. Waray matuhayan mao nga diskusyon sanglit nagdeklarahin recess si Vice Governor Angelica Gomez. Samtang nangaro naman hin pasaylo Hisusa tungod han natabo nga plenaryo. Para han balitang waray gindadapigan balansingan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Katbalogan, Samar.